Jovian department ya Sport Culture and Social Services umuthi nitwambiriria operation ya ku-enforce licenses ya 2023 na nithuroria andu mambiathara aria mendagia njovi na makorwe mai comply na watho uria witu thini wa Kirinyaga County Liquor Licensing kana watho wa Kirinyaga uria tumwita Kirinyaga County Liquor Licensing Control Act ya 2014 nigetha makore na mbere na kuthi na mbere na kurutana wira na biathara ya Kirinyaga nituramera makore na license ya 2023 nirona twina officers from national government kuma gwe county commissioner kuma gwe county police commander mena instruction na twina nya instruction kuma kwe governor witu twendete muno ani mombi wa iguru na nike twiyaba turathimba tumba ndo tundo tugicuthagia muburi wonde wa biathara Kirinyaga kanena license na nigukoretwo na maundu mingi muno kuma ria corona yambirie andu maoka makabeni andu mamba kwina kutonda magoka makaruta photocopy cia kutonda makendia photocopy ciringi ngiri makathondeka mbia maundu acio ni makinyete mwiso na nikio tukire abo mundi na niturera andu mambiathara monde ma Kirinyaga angekorwa andu mambiathara ma ici cingi ni maribaga ona thi manjovi ni matuike ma kuriba nigetha tugie revenue Kirinyaga ngaba na thina mbere gutwakira mathibitari gutwakira kamburo gutwakira markets na nikio tuyabo mundi koguo kuma muthi kuthi na mbere na tugwatanire wega muno na nya thirikari na nemurigirwe nya munene mugathe president wa bururi na araririe oboro wiye bus illicit blues na second generation na nikio twina multi agency crackdown na ningumuboya muno na gitio ati wona twoka kwingira kau kwanyu kana twoka in your premises mu comply tutina mbara thuwe turoko gucuria kana in terms of sanitation kana nemo meet the standards mwina license na wona tweka uguo Kirinyaga tutakuwa sawa. Uthe tokire kuona operation ikiambiriria ya ku-inspect andu a biathara muno andu aria mena irabu na aria mendagia maundu ma njovi tuonekana ni mara comply na licensing na nituramuoria metikire gu comply na gitio tutegusukumana nigetha county bote commit target yao ya kugania mbeca cia iria iranaga thirikari na nigetha tuthi na mbere na maendeleo Kirinyaga. Ba ni kwagire na cartels aria moyaga bia cia andu a ba makemahenia ni mamarugamireire ni mathiete igoti-ini ni mekite ni macio mothe ni motroka umuthi ukuga thirikari ni bangitwo umuthi ni chairman wa liquor licensing na nitukuriha the licenses nawe aikoro ndurihite aikoro ni gwiciria ureciria kuriha aikoro ni applyite angikoro nduri na license physical hard copy tugakuria tafadhali wambe uhinge tondu ni ukunyitwa na no nyende kwira munyui wothe wa njohi waingira kirabu kiria ukuingira wambe urore kana kirabu kiu kina license okorwo gitiri na license tiga kunywa kou tondu ni ukunyitwo na watwaro igoti-ini ni ukuhoro faini iria utakona mundu wa ukurihira. Ni aramithi na itugucemanitie mucemanio haha Kutus ithuothe andu aira muthini wa Kirinyaga na ndio twega tutikuhinga ringi tondu ira ni turahingite na turahingite ni undu wa harassment iria irari kwa national government na county government na koguo umuthi twaga irabu ciothe ihingurwo ira twatinda magoti-ini no umuthi twaga irabu ciothe ihingurwo na ithuothe reke tuthie tutwarwo igoti-ini na tuthitangwo handu hakoragwo ni ng'aragu pole tukirite nyumba twaga tuhingure nigetha akorwo ni gathigirie tugutwarwo na njira iria ingi kuu kwina irio na kungihoteka matunyite nginya ciana citu tondu haha niho turiagira na tutirona kirege gutuma tuhinge koguo twandikira irabu ciothe ihingurwo thiini wa Kirinyaga na nigetha matunyite wega na hatire bata ona gutinda magioka kunyita mundu umwe kumwe magirie gutwita ithuothe nigetha tuthie haria kirugitwo igoti-ini matuthitanga ithuothe tutwirwo atugutwirwo yenda kuga umuthi ni twamua ati tukuhingura irabu ciothe nigetha kwakorwo tukunyitwo tunyitwo twi hamwe ithuothe tutwarwo igoti-ini niguo tuone haki iria tuturaga turiragira kana ikuonekana igoti-ini. Ithuĩ tukoretwo tugiteta na tukigeria kwetha njira yothe tungiananithia na county government ya Kirinyaga na nitugerete gutumania nginya madamu iguru nondu ucio tire wahinga na tukoretwo tugikaya ni turihagia igoti inene gukirwo na county iria ingi
na tukaigua tukihinyiririka koguo twendaga twaranirie tunanire njung'wa twaranirie nigetha tukamap na solution yoria tungiriha undu tugukorwo tukiga riu arahuthira nita hinya urahuthika tondu harassment ira inayo nginya na thigari na ni thigari ni turamaka tondu turarigo ona county government national government guku irugamirirwo ni county commander na county commissioner na ni turorigwo kayona maretikira kuoya hatua mbere ya kwamba gututhikiririo na ithuĩ meigue niki gitumite tukorwo tutekuriha kana niki gikoretwo tutekwaranithia na